Kublai pi bro, ide kesur, jong pai ba. Ke episode ke bakadu ke bangi pelat, kadei hau benai September 8,000 kat kandai. Bat bon napi pilai kali, basyai ngija, jak kumni, ladon prabnai menta. Hapadeng gini ki prabnai, ngila kuaban penmi ya ki videos, hakaba ngin ya keren, bat ki Jingjia ki baja hakani ke pertai. Henry ke por kampat sya yangi, namar hakini ki kendiat benai ki beladab, ki labun pa ki jingklumar kamtam hakari jungi, ki jingya snam, ki jingklumar hakabaya day bat kari bakajat penriu, bat ki mat ki babun, kum ke CAA bill, bat ki wede, gila kwa ba banyak keren syapang kini ki topik, Henry hakini ki kendiat benai, ngi kwa bat syong bat ban sngap jar swashi por. Namar teng-teng depan mi ikini ki videos, kamlong ka babaha namata jungi ban namata jungpi. Takadaw sa hisin, ngi kerpat biang, yapi, ki bapet ikini ka video, pidi bantip, bakani ka channel ka jungi, kawat berpentip yapi, syapang ki Jingjia ki baja kani ka pertai, ki conspiracy theories, bat ki wede, ki Jingjia, ki baka media, lani ka media jong ka pertai, lani ki news channel, ki miatu yangi ki briu. Bon na pipi tip, bagi don bon jat ki conspiracy theories, hakani ka pertai, ki bon ba ki nong tokot, ki bato ya ki conspiracy theories jungki, ki bon ba ki channel apa YouTube ki bakran syapang kini ki conspiracy theories. Henry abakadu kasyong api lada pinget ni emyaki. Bon napi pilaban nunget ya kini ki conspiracy theories. But bon napi pilaban ong bagi ditang ki kamkai sudah, bat ki kamtok sudah. Tekan mau kawai kabangin ong api menta. Lada ki conspiracy theories ki badan hapok internet, ki day ki batok sudah. Tipi mod ke international media, bat ki channel news jungki, ki papila bani hapok ke cable. Ki ato hok yapi, syapang ki Jingjia ki baja salendat, jonggane ke pertai. Lada ki video sapo YouTube, bat ki video sapok internet, ki tok yapi. Tika media ru, kalahakin bentok yapi. Bat lada pingit baka media kaya to hok yapi. Tiki video sapo YouTube, bat ki videos ki badan internet, ki lakin banyato hok yapi, syapang ka Jingjia. Tiku pai ba, kasyong ka Jing start jong pi, lada pi kwa bangit ni em yagini ki conspiracy theories, bat ngim penbor yanu, bapen ngit yangi. Tishwa bangin ya chakamat, yagani ka video, bat bangin ya keren, syapang ki Jingjia, ki ba share kai ki ban sawan, bat ki Jingjia ki ba jaru hagani ka por, tingi kwa ban ong yapi, balada pemngit yagini ki kei, kam lele. Wat nung ya chakamat, wat nung pet ikani ka video, namar, baki jingkran hangi, nangi chakamat, kinlong KIKE, ki balaban pen Kyndit ipi. Sa sisin ngin ong biang, syuab ngin ya chakamat, balada pemngit ikani KIKE, kam lele. Wat nung ya chakamat, wat nung pet ikani ka video, namar, baki jingkran hangi, nangi chakamat, kinlong KIKE, ki balaban pen Kyndit ipi. Lada pidang pet ikani ka video menta, pikan mau, ya kawai na ki episode ka mabangingi pelat, hakabangi keren ya ka depopulation agenda. Bat ya ki to na pedeng jongpi, ki pampat pet ya kani ka video. Tis ngupa pet chua ya kani ka video, hakabangi keren syapang ka depopulation agenda. Bat hadian kata, sawan pai biang, sya kani ka video ka bamenta. Ningkong ngikwa menyitu ipi, syapang uwi conspiracy theorists. Uba kerteng, David ICKE. David ICKE ulato kumba arpu tali ki kot, syapang ki theories ki jamu, badhaju ku poru ulai jingkeren, syapalat arpu santali kiri hakani ka pertai. Mentangin pen isyapi, ya kawai ni kini ki video, lani ka interview ka jamu, ka bau keren, haka channel London Real. Hakani ka interview, David ICKE ula ongba, hakini ki lai pusnam, ulada pen penasyi ki brio, baya ka pertai, lasan syar. Dekini ki cult, lani kita ki secret societies. Ulongru, bakini ki cult ki sensyar, ya barokwe ka pertai. Ulongru, baki kwabat sensyar ya ka pertai, deka one world currency. Lani ka way ka pisa, ha barokwe ka pertai, ka cashless currency, lani ka ta ka pisa digital. Uladab ya tulu paru, hakikot, ki ba mauutho, hakini kindiat senam beladab, bakan sawan ka ta ka pandemic, lani ka ta ka jingpang, ha barokwe ka pertai. Badula ong runa rumun syua, baik ke ika bakini ki kwa, kadiman pen crash, lani mat pen hap, ya ka world economy. Kani ika dik ka bamu keren, hakani ka channel, bat pilaban pedru, ya kani ka video, ka bapoy kumba, 10 menit ka Jingjia jongka.
Pila ban lap ya ka link jong ka ni ka video hangni, but hang thi hapo ka description jong ka channel ujungi. Timentangin pen pi sa kawai ka video kabala pen Kyndit pi. Kani ka di ka video jong wei u conspiracy theorist u bakarteng u Bill Ryan. Kai ka balango ha kani ka video kadai kani kan kabangin sa batay pi mantra sa shipang. U Bill Ryan u palat ya kani ka video house nem R1000 khandai hoy house nem R1000 khandai. But ya kani ka video la upload ha YouTube house nem R1000 shipo. But ka ka ba Kyndit yangi. But ka bansa Kyndit ya pi manta kadai ka jingkran jumu ha kani ka video. How benai January jong snem R1000 shipo ka project ka ba u Bill Ryan utray ka karteng ka project Camelot. Hakani ka project ulayo katwi tali ki kot ki baayu kata ka information shipang uwe ubriu ubatray kam but ubay don menta but kini ki secret societies jong ka partay uniu member jong kani ka secret organization lani kani ka secret society uyu don menta hakaway na ki conference kaba makikiyashong kabaja hapo ka shnong London. Kimat ki pamaki keren hakani ka conference lani kani ka meeting kidai kita kimat bandi populate ya ka perthai lani ban penhiar ya ka population ka badon haka sla perthai bro ko wei bat kum juru banya keren spang Thma ki banja haka perthai bat kum juru banya keren ICKE ki Jingjia ki baja menta topet menta ya kani ka video ka bangi pen pi ngimpen ilot ni bro ka video namar ka video ka di ka bajrong ringin pen iway benta na kani ka video but kan mau bha shwaba phin kali yangi lani ba phin kali yanu but shwaba phin ong ba phimngit ya kani ka video tikan mau ya kani ka way ba ya kani ka video la upload ha YouTube house nem R1000 shipo snem benchwa but hakitu ki por hakaba ki priu ki kani ka video kila yarki but kila karen but kila ong paramaki but kila komen rukum jo hakani ka video bauni ubriu urang ubriu bobiet but ukren yiki ki bamla ban urlong Henry mentapat lada pipet yakani ka chu ka video pinsa I bapun ki briu ki komen nang tu ki ong bauni ubriu but kani ka video ka kran shisha ya ka Jingjia ka baja menta but ki Jingjia ki ban sawan tupet mapi menta yakani ka video. This is Bill Ryan from Project Camelot and Project Avalon, and the date is the 16th of February 2010, and this is a bit of an unusual video presentation here because I'm taking the step of making a video as an interpretation and as a commentary on an audio interview which we did with an important witness who came and reported his story to Project Camelot a little while ago, about a couple of weeks ago. Then they were talking about China and how powerful China was getting, both militarily and financially, very quickly. It starts with Israel attacking Iran. Now, this hasn't happened yet. There have been a number of indications that there are forces which are trying to push this into happening. The plan is for either Iran or for China to retaliate after Iran is struck with a nuclear weapon. At that point, there will be a limited nuclear exchange in the Middle East, followed by a ceasefire. He heard this being planned in this meeting. And then the next thing that happens in this chess game that's being played is that biological weapons are released on China.
he heard this being discussed in this meeting, they will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. It's racially targeted against the Chinese people. It's designed to spread like wildfire and to knock out a large number of the Chinese people. And these people in this meeting were laughing about this. They said, China will catch a cold. Those were their words. China will catch a cold. And they were laughing about the fact that these biological weapons will wreak havoc among the Chinese population. And after that, then what effectively will be a kind of plague will actually spread right across the world to the West as well. Nila bu ya ka link jong kani ka video barok wei hapo kani ka description jongi bat kum churu hamni bapin dubla ma phi bapin pen hatu kamlong ki ka bapin Kyndit ya phi haba phi ngap kani ka video ka bala pen mi shipus nam manchwa haus nam araja shipo badi Jingjia ki bajaman ta pinda pet ha ka video phi ba kadan ka jing plan ga jongki Bakin penwanra, ya Thma ba kabalai, kabala belong Thma nuclear, dan ya Thma biological. Hang tu kila ongru baka plan jengki, kadiban pa ya kari Israel, bakan atak ya kari Iran, berlada ke Iran ke atak, ke China kan sayarap ya ke Iran, berkani ke laban wanra, ya Thma hakaleng ke prothei, namar ke China, kadon laki perlok jengka ki penyerap ya ka, kum ke Russia, bet Kiwei de. But ke Israel ru kadon laki perlok jongka kum ke USA but Kiwei de hiri. Henry kumbo lo onga ketu video but teng ki plan jongki kim chula ban urlong teng kadon ke jingthut ha ka plan ke jongki but ke Israel ka Khlam attack e kari Iran but ki Khlam ja kita ke Jingjia. Henry pinda perkhat baha pade hakini ki Kyndit benai beladab kari Amerika kala penyap berkelai ke airstrike halor kari Iran hakaba kila penyap you win ki commander spy jong kari Iran but kani ke jingle jong ke USA hakaba ke penyap you new commander kalawan ra ke jingle penshit hapeding kini artli kiri wadla ke Israel ke Khlam attack ya kari Iran Henry ikan mau pade baka USA kala attack ya ka ban hak tu ko video ru ulong bagadan ke plan ban pelat ya ki biological weapons lani ya ki tiar Thma jimpang hakani ke perthai but ke plan ke jongki kadai ban pelat yakini ki tiar Thma jimpang syakari China but lada kari China kalayo yakini ki jimpang kan sepelat pade yakini ki jimpang syakiwi pat kiri ki jingong jungu hakani ke video kilong thik kumbaja hakani ke juk jungi menta tilada phi perkhat bakimdon kini secret societies kimdon kini ki brio ki baklan bor ki kontrol ke perthai ke jungi te komno ubil Ryan uya kendu Yoni ubrio ubaong baudon benda bat kini ke secret societies bat kumno bil Ryan uya thothik ye ki jingkran ki jong uni ubrio baki secret societies ki plan ayu bat kumno baki ta ki plan jongki ki janya sariem bat ke ikabajaban ngimenta bat kumjuru ubil Ryan ulong ba uni ubrio ulaya tuho bakani ga ditang ka jingstang hadien kani kalaban don ka nuclear war happening kiri jong ka prathai barokoi bat kani kan sawan raru ya ke depopulation agenda hakaba bon ki brio kin sayap nakadaw jong kani ka Thma hakini ki benai balaja ini ki Jingjia ki bakala haka prothaiminta yoi ba por pasdang kani ki Jingjia ki bon ba ki brio but ki start science barok ka prothai ki ong ba uniu knyang udei ubawan nakalambit but nakiwei de ki mrat Henry hakini ki snipat ki blayad Niyo iba u President jong ke United States u Donald Trump but kari Germany kilak daw Tibet siya kari China pagkaday kani kari kaba ayo niyo kanyang jingpang siya ka pertay brokoway but bakila tarayru pagkaday kari China kaba sapriang yuni u kanyang jingpang but baka sinahi maka yuni u jingpang hakaway na ki laboratory jong ka hakasinong Wuhan ngimong yupi pupingit lut yiki jingkran ki jongi but yiki jinglap ko jongi hakini ki conspiracy theories Henry lada pi perkhat ba bakumno baka jingkran jong Bill Ryan house nam arajar khandai kajanya sariem bat kani kejuk jungi menta pinda perkhat ba ke ikabajam ta pini iba bun na ki brio ki buduk
ki bashem ya ka jingjinjar ki dei ki brio ki baduk ki bam yo ka pam ka di but kani ka jingpang ka khata ba ya ki da ka jingsha lockdown jungi he yenga samanta ha ka prathai bro ko wei kalawan ka jingjinjar but mano ba jinjar phana bro udei hiu brio baduk but lada wanra ya ka depopulation agenda lani ban penduna ya ka jingbun brio ha prathai tining kong ning shape dei ban penduna sha yo duk suk namar haka khtin jum kini ki secret societies ki khot ye ki brio ki baduk pasuk bad ye ki brio ki bam da dan than ka jing don jing am jung ki bad ye ki ta ki brio ki badan shatrai du jungi baro ki khot ye ki useless eaters lani ye ki ta ki brio ki bam dan jiman toy ban im magni ka porthai balada pipet bunta ye kani ka lockdown ka baja ka porthai bro ko wei pila ju per khan balada am don kam don jam lada ki brio ki shushong do da yeng kakta katnu ya ke economy jungari but kalaru ban kata ya ke worldwide economy lani ya ke economy jung prathai baroko wei tilada ko urlong kumta ban kata lani ban penhap lani ban collapse ya ke economy jung prathai baroko wei kan sawan ka jingjinjar badai hangta bekin salaban wanra ya ke one world currency lani ya ka wei ka pisa ka ban sinshari ka prathai baroko wei kata ka pisa kalaban kala long ka pisa digital payment berlada ka long kumta kan sapen urlong yaki ktin bajaki prophecy bajaki jinget hulpa balak renangi nadu ki porn shwa timentangi lapan perkhat babalai kini ki secret societies balai kita ki bor balai kita ki brio ki badan bor ba kini ki purthai ki kwa banwan ra lani banwan lam ya kata ko one world order haka bagan don tangkawi ka government haka purthai bro ko bar ka one world currency baraka juru ka por bandi populate lani ban penduna ya ka jimbun brio ka prathai bro ko wei balai ki ko ban wanra ya kata ka jubab pio hakani ka video haka bau Bill Ryans uang bau ni brio bakandu yu tu jo hi brio ubadan na kani ka secret society bar haka tu ka meeting ka bakia shong po London ulong baga jing tumu jung ki ban penduna ya ka population na ka prathai bro ko wei kadai na marba ki ai up ya kata ka geo physical event kawan saja hakaba kansawan ka jingkala ka prathai lada pilai ka film 2012 hakatu ka film kilapun ya kata ka geophysical event kawan saja ki bonru ki brio ki ong baula bandai umet bening upan sawan benya takhu ka prathai ka jungi lani utau asteroid upan sahaba ka prathai jungi hakaba kansawan ka ni ka jingjia ka prathai bat ki donru ki brio ki ong baula bandai ujumai ubajurba upan sakhnyo utau jumani uba prakanta upan sakhnyo ya utau juman berprakanta lada betul pa ko ini ki balang kristan bad utau juman berprakanta un sajur hadu kata-kata hakaba ka perthaihi kan sakla kompong barokoi ka bamut ba ka access jung ka perthai kan sakla kompong bad da ka jingkala kompong jung ka access jung ka perthai an saknyu shushu juman bad an satap ya ka perthai da ko kumbala pen haka film 2012 pitip neyam bakini ki illuminati ki secret societies ki shipin ilpa ya ki jingjia ki ban saja ka prathai balai ki kwa ban pen ilpa yangi lemba ka media lemba ki film bat ki wede ki platform ki jungki namar daga jingle jungki kumni ki yo banyele kai ya ka psychological thought lani ya ka jingmun chik parkhat ka jungi ka wene ki film ka bla pen ilpa ya ka jingjia ka baja ban ngimanta ka karteng ka film Contagion kani gri ka trailer jung ka film. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Matt. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. Does she have a history of seizures No. allergies? As of last night, there are 32 cases. 10, 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car. We're not sick.
It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Tang katu film Henry kani ka wiga series ru kalapan I yuke ka baya ham bat kani ka chukchungi menta. 자세한 건 좀 더 조사를 해봐야겠지만 변종된 코로나 바이러스입니다. 코로나면 혹시 메르스? 메르스, 사스, 감기 모두 동일한 바이러스의 유전 정보를 지닌 패밀리로 보면 돼요. 코로나는 호흡기 질환을 일으키는 대표적인 바이러스고 2015년 메르스 사태 때 사망률이 20%가 넘었죠. 근데 20%는 무기로 쓰일 정도는 아니지 않나요? 아까도 말했다시피 이건 변종된 바이러스예요. 누군가 인위적으로 사망률을 90%에 육박하도록 올린 것으로 보입니다. 90%요? 그보다 더 심각한 건 코로나 바이러스는 평균 2일에서 14일에 전극 길어지지만 이건 노출된 후 단 5분 내에 폐를 직접적으로 공격하도록 인위적으로 변종을 했어요. 그럼 치료제는요? 아직은 시중에 풀린 치료제나 백신은 없어요. 개발이 까다롭거든요. Tang kini Henry pitep neam bakidon kita ki Illuminati cards. Kini ki Illuminati cards kidi ki card jingilekai ki belong kum ki card khalai ya kini ki card la shna husnam khat khandai spa kan busan. But aku ini ki ini ki card lapan iru ya ke jingja ka bajaban ni menta. Tang kini Henry hakini ki card lapan iru ya ka population reduction lani ya jing penduduk beriu haka pertai. Baraka cukup poru lapan I ya ki gay activist lani ya kita ki beriu ki pemenjur ya ke jingya shongka para kentai para shinram. But menta hakani ka juk jungi menta ina tip balapan long anya kani ha pertai brokoi. Di perkat ba bakumno gini ki Illuminati card ki laban ya thul pa ya ki jingja ki bansawan kita ki card ki brasna ki snam kar kandai spa kandai potioning. Tang kata kawai ni ki card ka kran ru shapang ka Princess Diana. Baru mo pipi tip shapang ka Princess Diana. But ya ka jingyap chungkaru kalong ka conspiracy ba. But aga juga poru kawai ni ki card ka peni ka terrorist nuke. Lada pipet ya ka ni ka dur PEIT ya ka ika pamangi barong itip ka 9/11 lani ka jing sharpen betai joko World Trade Center. Tu perkat hi mo pi bakumno kini ki laban long lada amde badan kapor jong ka jingtum basan shari ka pertai brokoi. Nostradamus udai unong French udai astrologer u physician lani utau nong ya thulupa bulakha hagari France hausnam katsan spalai. Nostradamus hagitaki katsan spa snam menchua ulaya thulupa shipang pun ki jingja ki baladabja bat ki ban saja. Katu kani ki jingja ki baulada be thulupa bat ki jingja ki baladabja ki dei ke air travel lani ke jingle jong ki brio de ki helicopter lani de ki aeroplane. Kata ke Great Fire of London lani ke jingja jong katu ke jing inding apo London. The Rise of Hitler lani ke jingwan jong Hitler bat ya 9/11 ke jingpen betai ya ke World Trade Center. Kini ki jing thulpa ki jong Nostradamus ki baladabja but ki bun baru ki jing thulpa ki jong ki bampatja but pilaru banwat shapang jung apok internet lani ban thiet ya ki kot ki jong Nostradamus but hang tu pin salap yi kitaki jing thulpa ki jong kawai ni ki jing thulpa ka jong Nostradamus kabla ban ya bakani ka juk jungi menta kadai kani kan hakabau ong bon sadan utau twin ya lani uta usnam ubalong kumju but hangta ansake im kata kasim kaban sawan nari sakni but kaban sara ya kata ka Khlam shakawai na kari kabadan nyutli lum but kan sawan ra ya ka jingyap ba ka jingjanjar but ka juk poru kan sakta ya ka world economy ngimong ba ka ni ka jingkran jung Nostradamus kaya ham ba ka ni ka juk jungi menta Henry ladangi pet ba but ki jingja ki baja menta tingina ban penya seriem but ka ni ka jingkran ka jungu lada ka don ka jingtumu jung ki bor jung ka jingdum bukin sensyar ya ka ni ka pertai but ban warra ya ka depopulation agenda but ban wanra ya ki jingpang but ban wanra ya ki Thma ngimdei bantu jingkerman nomor ba ka bor jung ka jingshai but ka jing sukru ka don ha ka ni ka pertai Henry lada ku urlong ka jingkwa jungki di kalaban wan collapse ko world economy lani kalaban Khlam ko world economy but lada ka Khlam ko world economy di hamni kan sa subhai ki banwan ra ya ko one world currency but man pen urlong ya kita ki agenda jungki ki paper ti sa si sin
lada pidon ko por pilaban pet biang yikini ki videos ki pangilai keren nakani ke episode ka link jungki ka donang tia po description bala ka juga porung ikwa ban ong yapi ba pidiban kendit pimdai ban ngit tan ya ka tu media ba dia ki international news ki ba PE po TV the watching tipru na ka internet namar bon ki shalindat ki ba mangi ban mapi nginum na ban sungtu banginum tip iwei iknyang jipang ibarit adu kata-kata ibalaban kontrol ya ka pertai berokoi hakaba kibor kibalor ki ongi shongka pa hieng nimla raban ki iwei iknyang jipang ilaban le adu kani ti perkat kajing start jung priu kawan lam ya kajing jor haka pertai sumar ba ya ladi mapi bero ti shongka ma laki yang gisam batungin kerman bangin job ya kani ka Khlam jipang bat kum juru mengin job ya ki bor jung ka jiktum Lano Ngin Kyndit